za mu gitondo, ariko Bishop Harerimana yageze mu masaha akabakaba saa 4, nibwo yahageze n'umudamu we. Habaye agashya karanze kuzanwa kwa Bishop Harerimana yuko abakristo ba Zerafati bantunguye. Abakristo ba Zerafati bantunguye, bari bahari ku bwinshi ari benshi. Noneho bakoze igikorwa cyo gukavaringa umushumba kugira ngo tubone ifoto y'umushumba. Byagoranye kuko baje baramutwikira. Harimo n'abantu babyibushye koko. Ararimo abantu babyibushye koko. Umva, kugira ngo tuzafate akavideo cyangwa se bizi, ubu twirinze gutangaza rero uwareze. Ntabwo urukiko rwamuvuze. Gusa twagitura biranugwanugwa. Umunsi wiburanisha ryafata ku mavuta, uzasanga abanyamakuru benshi yego bagiye gukora inkuru, ariko hari n'abazaba baje kumushyigikira, kumutera ingabo mu bitugu. Ariko natangaye gusanga nta mupasitoro n'umwe uri ku rukiko ubwira ijambo Bishop Harerimana ngo Paul. Na Korode na waruhari. Korode yaraje mu kazi. Yaraje mu kazi, inkuru nawe bayirekuye mbere. Yarari mu kazi kuko ni nawe ufite ibizibiti byinshi. Mwitegura umuriro ugiye kwaka hano. Urumva icyo navugaga? Birababaje kubona umushumba mugenzi wawe aguye muri iki kibazo, nube nashaka baricyo. Nipo nashaka baricyo. Buryo umunyarwanda yacu ngo imbohe ngimbwa iseka imbohe. Eske umugabo mbwaseka imbohe. Ni gute mugenzi wawe wabona aguye muri iki cyaha ukumva ko wakoma mu mashyi ntihagire umushumba n'umwe? Bitwa ngo bari muri forum, ngo bafite itsinda riyobora abapastora. Nibana koteza rero ati katureye ko umuvandimwe yagira. Tureke no gukoteza, babireke. Itorero Zerafati nabonye ryihagije. Nagiye mu manza nyinshi, ariko niwe mushumba nabonye itorero ryamanutse. Tuzayikurikirana. Biravuga ko yafashe umwana uturuje imyaka akamufata ku ngufu, ndetse uyu mwanya akaba atwite. Ambwira action. Mureke twongere tubasuhuze mwebwe mwese aho uherereye. Wewe wakoze subscribe uhabwe umugisha n'Imana. Nawe utarayikora ndagira ngo ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi. Hano turi ku Muvugizi TV Rwanda. Nta kindi rero kitwicaje hano imbere ya kamera. Tuvuye mu rubanza cyangwa se ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, ubwo twari tugiye kurikirana urubanza rwa Bishop Harerimana Jean Bosco ndetse n'umudamu we Jeanne, ubwo bari bagiye kuburanishwa ku byaha baregwa. Ariko baregwa ibyaha bibiri, harimo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse no gusebanya, no gushaka gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukoza soni. Aha rero ndagira ngo utere agatebe tubane. Nta wundi yagize ngo manze mbahereze incamake z'amakuru, nta wundi ni Bobo. Tuje rero mu kanya k'amakuru kubabwira ibirimo biravugwa, kandi turaza kugaruka kundi muhanzi witwa Silas wamenyekanye ku ndirimbo yitwa bya Yesu ni ku murongo. Bivugwa ko nawe yaba amaze iminsi afashwe n'ubuyobozi bwa RIB ubwo yasambanyije umwana utujuje imyaka, ndetse akaba yaramuteye n'inda, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Nyamata. Nyamata. Aha rero yari Bobo ubasuhuza, ndabakunda cyane. Ushaka kutuvugisha urebe hasi kuri icyo kiganiro, hariho nimero. Oya ntago ari muri comment. Iraregistiye neza kuri link neza, aho ngaho abahanditseho urahita uyibona. Ariko nabagira ubuneye bwo gusoma ni 0788449416. Aha rero
ibintu byabaye agatereranzambe, ibintu byagoranye, ibintu byafashe indi ntera. Ubwo twikubise ku rukiko rwa Kicukiro mu gitondo kuri uyu ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 2024, twageze ku rukiko saa 3 za mu gitondo, ariko Bishop Harerimana yageze mu masaha akabakaba saa 4. Nibwo yahageze n'umudamu we. Habaye agashya karanze kuzanwa kwa Bishop Harerimana yuko abakristo ba Zerafati bantunguye. Abakristo ba Zerafati bantunguye, bari bahari ku bwinshi ari benshi. Noneho bakoze igikorwa cyo gukavaringa umushumba kugira ngo tubone ifoto y'umushumba. Byagoranye kuko baje baramutwikira. Harimo n'abantu babyibushye koko, harimo abantu babyibushye koko kugira ngo tuzafate akavideo cyangwa se amafoto byatugoye, kuko Zerafati hafi ya yose yari yamanutse yiri Kicukiro yuzuye, ariho iri abana, abakuru, ababyeyi, abagabo bari bahari ku bwinshi. Rero babamanuye bageza mu cyumba baburaniye, bari bagiye kuburaniramo. Bari kumwe n'umumetire umwe witwa Remi, ari wari ugiye kubaburanira. Gusa nabwo mu rukiko ntabwo bamazemo umwanya, kuko ntaravuga byinshi, ajya mabwire ko byasubitswe, urubanza rwasubitswe. Udushyara twaranze muri uru rubanza, akambere nakababwe yuko abakristo ba Zerafati baje gushyigikira mu bishop wabo. Numvishe bahamagara ngo dadi wacu na mami, baje kumushyigikira rwose. Bakoze akantu kaduka, twavuga ngo kashimishije bamwe, ariko nyine ku itangazamakuru kabangamye ku itangazamakuru kabangamye. Ari naho twageze tubwira ubuyobozi bw'umutekatatu rwose, aho mudukuyeho, iyo mureka tugafata akavideo cyangwa se batumye mudafata amavideo se cyangwa ubuyobozi ntabwo bwatubujije, ntabwo bwatubujije, ahubwo Zerafati, itorero Zerafati Holy Church, abakristo baho bari bamanutse bakubise no ku bwinshi. Noneho basaba ubuyobozi bwa polisi, ko yazanywe na polisi, babasaba ko bo bamukavaringa, baramukikiza. Noneho amukikije, yari yambaye n'agapfukamunwa, na madamu yambaye agapfukamunwa, baramukikiza neza tuburaho tumenera, ku buryo wafataga ifoto ugafata umuzerafati iyo wafataga video ukabufasha umuzerafati. Mbese kugira ngo tubone video n'ifoto byagoranye, ariko ifoto ku bwa Murembe yaje kuboneka. Kumbe hari umunyamakuru aracengera, mbona ifoto iramonetse. Aho ni hanze. Bageze rero mu rukiko, mu cyumba cy'iburane baburanira, bafashe umwanya bahaye ubugenzacyaha umwanya. Bwansekeje ngo ntago bwujuje dosiye, ibimenyetso ntibyuzuye. Noneho turibaza, ni gute ubushinjacyaha bufata umuntu bukamujyana mu rubanza nta dosiye afite, dosiye ituzuye? Bwari bumujyanye kubera iki? Bita bisaba ko urubanza rusubikwa. Noneho Bishop Harerimana n'abamwunganira mu mategeko ndetse n'umudamu we Jane, harimo umumetire witwa Remi, bagize bati natwe dore ibimenyetso dufite by'uko umukiriya wacu arengana, cyangwa abakiriya bacu barengana, kuko wenda ntabwo nababwiyeho Zerafati n'umugore we bararegwa icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya.
ndetse n'icya kabiri gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Ariko hano hantu numvishe binugwanugwa ko atari amafoto ahubwo hari video iri hanze, umwe wasengeraga umuntu wareze, undi nawe arimo arakamera. Noneho akaba yaramukameraga, umwe ngo yambaye ubusa wasengerwaga, bamusiga amavuta bari kumubohora. Ni ibivugwa si tubizi, gusa hari abavuze ko video bayibonye. Njye Imana imfashe sinzayibone, ntago nyishaka pe, ko ntacyo nayimaza. Bigize icyaha, ariko birimo biravugwa. Okay, rero bageze mu rukiko, ubushinjacyaha bumaje kuvuga ko ibimenyetso bituzuye. Abunganira Harerimana Jean Bosco nabo bafasha bavuga ati dufite ibimenyetso muri telefone kandi ntibemerewe kuzihabwa kuko ubushinjacyaha nibwo buzifite. Abango kuzihabwa basabaga ko bahabwa telefone kugira ngo bavanemo ibimenyetso bafite bubashinjura, ngo harimo message ebyiri zigomba kubarenganura zigaragaza ukuri kwabo kw'igihe ibyo byabereye n'uburyo byagenze n'icyabiteye. Gusa tugenda tuganira na bamwe wenda bo muri Zarafati badashatse kuvuga yuko bavuze ko uyu muntu waba waramutanze aya mafaranga avango miliyoni 10 yasabwe, bivugwa ko yaba yarayatanze mu buryo bw'amaturo mu buryo butandukanye, wakagenda abika ama SMS akaba ari yaryegesha. Ntitubizi, ubu twirinze gutangaza rero uwareze, ntabwo urukiko rwamuvuze. Gusa twagitura biranugwanugwa, ntabwo ndi bivuga izina, niba mutagejeje ko izina ndivuga ntaryo mvuze. Ariko uramuzi? Ntabwo muzi, winshirishamo, ntawe nzi. Oya, ntawe nzi. Kore ko bivuga nkaho wajya ngo uramuzi? Oya, ntawe nzi. Ari igihe babinugwanugwa amazina, hatuye, hakorera, ntabyo mbize, rero ibyo byijanditsemo naba mbeshye, kuko urukiko ntacyo rwatangaje. Akaba urashaka gushidikanya ko Harerimana yazaba umwere? Harerimana kuba umwere hano birashoboka, kuko buriya mu rukiko ntago hakora ukuri, hakora ibimenyetso. Iyi video ko kivugwa iramutse ihari, Bishop Harerimana yahanwa. Ariko iramutse idahari, Bishop Harerimana kwa kabiri yataha. Reka twimagine ko iyo video ihari, ubundi bwiramutse ihari, ihari koko, ubundi birakwiye nk'umukozi w'Imana akanumvishamo kameze ukuntu ngo bari kumusiga amavuta ngo yambaye ubusa. Oya, ntago mbizi ibyo. Amatsayi n'umuntu ifite akayishyira hanze, wibinyinjizamo ni ituntu natoraguye aho ngaho, buri wese abavugutwe. Urumva hari itangazamakuru itaka ryose, nako igihugu cyose kiba cyamanutse, usibye televiziyo y'u Rwanda, radiyo y'u Rwanda, n'abandi bose baba bahari. Urumva rero buri wese avuga n'undi akavuga ukuri tuzakumenya umunsi ubugenzacyaha kimwe n'ubushinjacyaha icyo bazavuga kuri uru rubanza. Nongeye mvuga ngo harabonetse ibimenyetso ibi n'ibi, nabo ubwabo bitagaragaye bigatuma rusubikwa, naba mbeshye, urumva naba ngiye gutanga abazi ukuri. Mbese iyi ngiyi ni nka pode, ni ukubateguza, kuko urubanza nyirizina barwimiye ku itariki 29 z'uku kwezi, ubwo ni kuwa kabiri mu gitondo. Urukiko bakomeje kuburana ibintu bya telefone, bavuga ati mwadoye telefone tugakuramo ibimenyetso wenda mukayisigarana. Ubushinjacyaha nabwo ati impamvu twayifashe iko harimo ahubwo ibyo dushaka. Barazibatse, nta telefone bafite, nta nubwo bembe, ntago nyine ziri mu bushinjacyaha. Yego, umwavoka umwe aragira ati dufite abatanga buhamya yuko Bosco arengana.
akana arangije umwungane, bari abavoka babiri bari kunganira mu ruhande rw'umugore Jane ndetse no mu ruhande rwa Bishop Harerimana. Undi aramwunganira ati ibimenyetso bibiri muri telefone harimo message ebyiri. Izo message nimba ari iziki mawe? Gusa nimba ari ese ngiye n'umwanya ndakibaza. Nimba uyu muntu nimba ari umugore, nimba ari umugabo, I don't know. Nyine ntiturabimenya ibyo ari byo. Kwa kabiri ntimumbaze ngo ninde. Gusa ndane nimba hari umuzi mujye muri commentaire mutwandikire mutumenye uwo ari we. Ngiye ntago nzi ibyo ari byo. Umushinjacyaha yafashe irindi jambo bisa nkaho basoza ava ngo iyo ni imikoranire y'ubushinjacyaha na RIB ariko ntibireba urukiko. Bivuze ngo ubushinjacyaha bwavuga kubera gusaba telefone ngo bahabwe telefone yuko bitareba abanyarukiko cya perezida w'urukiko, ahubwo bireba hagati ya RIB n'ufunzwe ndetse n'ubushinjacyaha. N'ubushinjacyaha nibo bemerewe kugira ngo baganire barebe ko iyo telefone bazihabwa. Ibyo bimenyetso byashinjura Zerafati, umushumba wa Zerafati uri caca ari we Harerimana Jean Bosco, zamurenganura akaba yataha. Rero nimba ibyo bimenyetso afite bibiri hari icyo bizamumarira kugira ngo afungurwe. Gusa ikigaragara cyo bitewe no kwenda umuntu agenda aganira n'abantu yuko harimo akantu k'akagambane. Burya aba bakozi b'Imana naratunguwe ndanatangara, birimo biranambabaza muri no minsi ukuntu abapastoro aho bagashigikiranye cyangwa abakozi b'Imana aho bagashigikiranye ari bo basenyana. Ubu nureba fata ku mavuta arafunze. Umunsi wiburanisha ryafata ku mavuta uzasanga abanyamakuru benshi yego baza bagiye gukora inkuru, ariko hari n'abazaba baje kumushyigikira kumutera ingabo mu bitugu. Ariko natangaye gusanga nta mupasitoro n'umwe uri ku rukiko ubwira ijambo Bishop Harerimana ngo Paul. Na Korode na waruhari. Korode yaraje mu kazi. Yaraje mu kazi, inkuru nawe bayirekuye mbere. Yarari mu kazi kuko ni nawe ufite ibizibiti byinshi mwitegura umuriro ugiye kwaka hano. Urumva icyo navugaga? Birababaje kubona umushumba mugenzi wawe aguye muri iki kibazo, nube nashaka baricyo nipo nashaka baricyo. Burya umunyarwanda yacu ngo imbohe ngimbwa iseka imbohe. Eske umugabo mbwaseka imbohe. Ni gute mugenzi wawe wabona aguye muri iki cyaha ukumva ko wakoma mu mashyi ntihagire umushumba n'umwe? Bitwa ngo bari muri forum ngo bafite itsinda riyobora abapastora. Niba nakoteza rero ati katurebe ko umuvandimwe yagira. Tureke no gukoteza babireke. Itorero Zerafati nabonye ryihagije. Nagiye mu manza nyinshi ariko niwe mushumba nabonye itorero ryamanutse kandi byanyibwiriye ngo ubu ngubu nituraza. Bese bari inyuma y'umushumba umva kandi ariko ikibabaje nanone byayongwe wajyaga akabara n'umudiyakoni. Harya yongo ubundi atahari wagiye kumwakira kuko ari no kubura nari umudiyakoni igeze ubona. Ni itangazamakuru gusa. Ni itangazamakuru gusa. Yajyaga kumureba. Yajyaga kumwakira. Bosco rero Harerimana gusa abakristo ba Zerafati nabakunze pe. Nabakunze cyane. Ririya torero niryongera kubaho aricyo tugiye kugarukaho mu kanya tunasa nkaho tugisorezaho ku bya Zerafati. None nge nibaze nyuma yaha tugaruke kuri leta cyangwa RGB ifata ibyemezo. Ni gute umuntu utarahamwa n'icyaha wari warahawe ubuzima gatozi bw'idini cyangwa itorero bahita bamwambura ubuzima gatozi atarahamwa n'icyaha, ukuri kutaragaragara? Ibi bintu byo bishatse gusobanura iki? Noneho andi matorero urebye liste
bavuga itorero runaka bagera kuri Zerafati Holy Church ngo riyobowe na Bishop Harerimana Jean Bosco. Ibi byo twibaze kuri RGB ubwo bishatse kusobanura iki? Umuntu ntarahamwa n'icyaha ariko hahise habaho kwamburwa ubuzima gatozi direct. Eske urusengero bafite ntirwujuje ibisabwa? Urusengero bafite ntirwubatse neza? Urusengero bafite ruri mu manegeka nk'urwo nabonye kuri ADPR Rukiri Zerafati Holy Church habayemo iki kugira ngo yako ubuzima gatozi kandi urubanza rutaraburanwa ngo hamenyekane icyaha, hamenyekane ikosa, ahubwo hakabaho ikintu cyo guhita yambuwe ajyananwe n'umugore? Yes, barimo baraburana kubw'ibintu bakoze wenda cyangwa banabesherwa, kuko isi yose ajyabaho kuyimbirwa, ariko noneho baherekereshejwe no kwakwa aho abantu bajyaga bagaterana. Wenda dusipoze ke uyu mwanya abazerafate iyo baba bafite urusengero bari kuba bari kujya no guterana bagahumurizanya kugira ngo intama zidatatana, ariko wenda ntabwo twakwinjira mu buyobozi bwite, bafite impamvu yabikoze, nta nubwo baratangaza impamvu yabyo, ntagizwi, ariko nanone nk'abantu bakuru tubisesenguye turibaza tukibaza bikaducanga. Kuki bacunze umushumba wa Zerafati Holy Church afunzwe ataranaburana ngo hamwe n'icyaha cyangwa ngo ababarirwe wenda ngo hakurikireho process yo kuba bakurikirana iby'urusengero? Babifatanyirije hamwe, babikoreye igihe kimwe. Bivuze ngo ubu twitegura imanza ebyiri. Azarangira urubanza rw'ibi byaha bari kuregwa, hakurikireho no kuba babaza impamvu bambuwe ubuzima gatozi. Kuko uyu mwanya iyo uganiriye n'abazerafate, nubwo ataratwemerera kuza gutanga ikiganiro, gusa reka wenda nararenga ahangaha ngira ikintu nisabira abantu ba Zerafati: mureke gutererana umushumba wanyu. Nimba hari ukuri muzi, nimba hari ikintu muzi neza kuri ibi bintu, muze mutambuke muvane urujijo mu bantu. Ese ni gute mubona ko umubyeyi wanyu atewe mugaceceka? Kuza ku rukiko ntibihagije gusa, arababona, ariko akeneye basi kubona ko hari icyo mwanakoze muri iri tangazamakuru ririmo riravuga buri kimwe. Bobo ndaza mvuga ibyo nshatse, Pastor Claude aje avuga ibindi yiboneye, yisesenguriye muri we, impanuro izisesengure, n'abandi baza basesengure bijyanye nuko babyumva. Ariko nk'ubu habonetse nk'umuzerafati, umukristo, inkingi ikazi kaduha amakuru katubwira ngo biriya bintu bimeze bityo, kuko byanze bikunze mu bazerafati bose ntihabuzamo umuntu uzima agakeregeshwa k'ukuri, kuko abapasiteri ntibakabuze abaporotokole. Muri abaporotokole bahorana cyangwa abajyanama bagize administration y'idini, ngiye munyangane nkunda gukoresha idini uko nemera ko itorero rikiri mu ibanga, abagize administration y'idini ntago bagakwiriye guceceka, bagakwiriye kuza bakavuga iki ku bintu bimeze. Niba barindiriye kuvuga wenda nyuma yo kuwa kabiri tumenye uwareze, nimba bakekeranya nabo ntago tubizi, ariko uko biri kose hano bazi ukuri, bazi nuko ibintu bihagaze. Rero twagira ngo tubabwire ko urubanza nyine rwa Harerimana Jean Bosco, umushumba mukuru wa Zerafati Holy Church, wagiye ari kuvugwaho utuntu twinshi dutandukanye, ariko tutari bugaruke muno mwanya, tuzadusesenguraho ibutaha. Ariko nihanganisha abakristo ba Zerafati Holy Church, navuga ngo muhumure, nta kitagira iherezo. Nimba yaranabikoze, ubutabera buzabahana bakurikije amategeko, bongere bagaruke mu rugo. Kandi mureke guta urugo ngo mugende, ahubwo mwibumbira hamwe mushyiramo. Nubwo mudafite aho muteranira, reka mbibabwire nk'umukristo
sigaye nenya kuvuga ijambo nk'umukozi w'Imana ko ryambitswe irindi sura. Nk'umukristo ntimutatane Zerafati, nimba koko muri guza gushyigikira umushumba wanyu mubimugaragarize ku buryo nataha azasanga abana bakiri mu rugo. Okay? Rero ubwo urubanza rwa Bishop Harerimana n'umudamu we John ruzongera gusubukurwa ku itariki 29 z'uku kwezi, ubwo ni kwa kabiri, kuko basa perezida w'urukiko yasoje atanga umwanzuro uvuga ngo kuwa kabiri ubugenza bushinjacyaha buzazane telefone barebemo ibyo bimenyetso, barebe koko uko bizabihagaze. Ubwo kwa kabiri nibwo urubanza ruzasubukurwa. Uregwa we ntabwo turamumenya kameme, ariko wenda kwa kabiri tuzamumenya, ntibigeze banamuvuga. Noneho ariko hari akantu nibagiwe. Nari nibagiwe aka kantu. Reka aba bantu abakristo ba Zerafati Holy Church musuzume neza aba bavoka bari kuburanira umubyeyi wanyu, kuko aba bavoka bishobora kurangira ahubwo babashyirishemo. Ngewe twabonye bashagaraye ukuntu, mwihangane, twabonye situzi, kuko basabye gusubika urubanza. Yego, noneho mu gusubika urubanza ahubwo babigiramo urubanza. Kuko ibi bya telefone byashatse kuzanamo nk'akantu k'urubanza mu rukiko, kandi tena basabye iki? Gusubika urubanza. Noneho twanageze naho tubegera tuti se murunganira Bishop muri bande, mwaduhaye amazina nk'itangazamakuru, baradushwishwiburiza. So wenda reka twizere ko wenda byatunguranya hari kwa kabiri bazaza biri ku murongo neza. Reka ibyo nta kintu turi kwirinda kubivugaho. Kwa kabiri mwebwe mutera gatebe, tuzaba tuhababereye, kamera zihari, umunwa twawujyanye, amakaramu twayakozeho, turi kwandika tubahereza akantu ku kandi. Mbese kwa kabiri tukigerayo azaba ari kwa prodinga buri munota, buri kabaye. Kwa kabiri ubwo ni kuri rukiko rwa Kicukiro rw'ibanze mu Kagarama, rw'ibanze rwa Kagarama. Yego, niho bizabera. Gusa nongere mvuga ngo abakristo baho ba Zerafati ntuzongeye kudukora kariya kantu. Baza barigiriri, baje ari igiriri, bakubwiye ko bataraza. No, mu kuza kwabo icyo mvuga, baje barapfuka, babahishe. Ako nta n'amafoto yagiye hanze. Iriya foto si imwe iri kugaragara. Baca umugabe cyarwanda ngo inyama y'umuranga. Iriya foto sinzi uwaseseye. Burya ngo nanjye umuntu wayimpaye sinamuvuga. Bakareka mureke. Gusa yagize neza. Wasanga n'umwe muri bo. Oya. Na Yesu umuntu umwe azari ari. Oya, ntago ari umwe muri bo. Oya, ndabizi neza aho naruburana. Ni umunyamakuru waseseye baragafasha. Naye nzaza nawe umukirisitu nyama hagati. Okay. Yana kumusoze rero. Inkuru iracyahari. Amanyi. Umuntu ibya Yesu ni ku murongo. Urava mu murongo urava mu murongo harinjira mundi mu mwanya wawe. Urava mu murongo kuwusubiramo bizakurushya. Bavuga yuko umukene n'ubwari byari. Ariko ni wabibatumye. Aha. Bavuga yuko ry'abana batari ko n'ubwari ibyo ni wa. Ibyo bizanyute kandi. Sorry. Biravugwa ko yafunzwe ariko ntiyabibatumye. Ariko nibyo nubwo tubivuga ntiyabidutumye. Bavuga ko yafungwa ariko nubwo ari ibyo ntiyabidutumye. Aha. Silas wamenyekanye ku ndirimbo ibya Yesu ni ku murongo, biravugwa yuko nawe burya ibintu bitaramuhama, y'urukiko rutaraguhamya icyaha biba bikivugwa. Muri biravugwa yuko
uyu Silas yaba yarafashe umwana utuje imyaka ku ngufu, buriya ntago ndirinda kuvuga imyaka nayo ngo nyimeshoninge neza, kuko ntago ndajya mu rukiko ngo menye, nayo inkuru tuzayikurikirana. Biravuga ko yafashe umwana utuje imyaka akamufata ku ngufu, ndetse uyu mwanya akaba atwite. Umwana mutoya rwose yatewe inda n'umukozi w'Imana. Rero muravuga ngo abakozi b'Imana turabavuga ko akatubagaruko nsa nkaho mbasorezaho, muratukisha izina ry'Imana. Koko nibyo twaratewe bangoye ngo umugabo mbwaseka imbohe, ariko ari ibintu byo gusekwa. Wango ibintu by'ubusambanyi ni process. Ntago wajya gutekereza gufata akana ngo ako kanya uhita ugatura hasi ukikabona, uba warabitekereje mu mutwe wawe, kuko umuzimu waba warafashe umuntu mbere no kujya kugura indaya. Twogura ngo umfate byose ni bibi. Oya reka nkubwire, byose ni icyaha. Burya ngo mukwaha n'ahandi hantu ntihanuka kimwe. Nabe no mukwaha wakiye. Nimbe no gufata inkuru ngo naguze indaya. Man, nitwe tukuvuga idini rikagutenga, n'ubundi sasa ariko yaratenze. Yego katubivuge, n'ubundi Silas yaratenze, ariko ngo niyemeraga umugore ngo amunagarika ari umukene. Yari yaramubari baratandukanye, n'ubundi ntiyabanaga n'umugore, yari yaramutaye. Bakimara kumenya rero ko umugore we ngo yigeze gukubitwa na Silas, uramubwo ukuntu amubonye Silas yari akabaga burya mugabo nyamshamo, uyu mugabo yubaha hari hose. Silas yigeze gukubita umugore we rero, amuzirije iki? Ngo hari umwana bareraga wabyariye mu rugo. Silas nawe agazajya ashaka kugira gute, kureba uko yigenza. Ngo umugore waraje akibibaza, barakubiswe. Naho bahereye batana, baratandukanye. Ejo bundi rero yumva ko uwo mwana nawe yafashwe ku ngufu. Ngo akibyumva umugore we niwe wagiye kumwifatira mwijyanira kwa muganga. Gagezeyo ko asanga aratwite. Rero ngayo nguko ibirimo biravugwa muri gospel yabaye sinzi yabaye yanyereye, harimo aravugwamo amakuru mabi gusa yanyereye gospel. Uyu mwanya ntituzi icyo turi bukore, situzi ngo izina ry'Imana irongera guhabwa, ariko Imana y'ubwayo ihora ifite icyubahiro cyayo, ariko izina ry'Imana turi kuritukisha. Izina ry'Imana turimo turarigayisha twitwaje Bibiliya, twitwaje ijambo ry'Imana, kandi tukarikoreramo amafuti. Rero ngaho ngibyo icyo mbonaho gusa Zerafati ariwe Bosco arera Imana, ntibateshuke mukomere mwoyo ko ngafunzwe. Ngende kubikora nk'umunyamakuru, ariko nirengagije umukuru ko ndi umukristo, ntago nkijijwe cyane. Nabo barafunze abantu b'Imana, nabo rero bagume ku mukozi wabo. Nta yacitse amabere, ni ibintu bibaho, kandi umugabo wese uko benda kose gufungwa ku mugabo rigitangaza, ni ibintu bibaho. Petero yarafunzwe, itoro rigira umwete wo kumusengera. Rero Zerafati hori cyane, nubwo umushumba wanyu afunze, n'idini ryanyu cyangwa inyubako yanyu mwiyubakiye ikaba yarahagaritswe, yarafunzwe, yarambuwe ubuzima gatozi burundu, ntimuteshuke, ntimucike intege, ahubwo mugende mupfukame musenge, musabe Imana ibariyo ibakomeza ibarengere, kandi bayobore icyo mukwiriye gukora. Rero ndizera ko kuwa kabiri tuzahahurira muri benshi, ariko nongere mbasabe nsohoka ngenda mba muri iki kiganiro nyicumbikira aha. Abazerafati mudufashe muzi ukuri. Buranja ntangara iyo wibeshye ukavuga Apotre Gitwaza gato, hahita hahaguruka abantu benshi, bahita bahaguruka, afite abavugizi. Rero turifuza ko na Zerafati hori church habaho umuntu ugira umuvugizi, aze adutangarize ibyo tutazi, adutangarize ibiri bwina, tumenye ukuri koko ese koko Zerafati icyaha yaragikoze,
nimba yanagikoze agisabira imbabazi, ariko we numvishe bigaragara avuga ko atari byo, ari ibimenyetso nawe afite. Rero naho kwa kabiri mube mushaka amamega, mwicara ahantu buri munota tuzaba twaprodinze, internet tuzayigendana, machine mese mu office tuzayimura, niba ngombwa tuzanakora live niba ngombwa tuzanakora live kugira ngo nagira akabacika akantu ku kandi, keretse nibirangira hari bashyize mu mwezo nta wamenya. Turabakunda cyane, nakagaruka no kwa kabiri. Shalom. Ariko ibya Silas ibyo turaza kubigarukamo neza, tutabivuze neza. Twarimo turavuga iby'umushumba Bosco, ariko n'ibya Silas turaza kubicukuma, dukora ikiganiro ku bwabyo, twimenyera amakuru yabyo ko kuri ya mwana uko yameze, nimba leta yase, nimba ubuyobozi bwasanze nta zindi ndwara ari ugutwita gusa. Ibyo nabyo amakuru ku yandi muragenda muyamenyeshwa. Shalom. Yari Bobo, kora subscribe ndetse na sharing. Ndabakunda cyane.